emakhaya yabingelela ke manje indumandumane 10,1 Tsilanza bathakathi dodo yomhlahlo Namhlanje senibingelela kuDikita TV silana kamkhulu namhlanje ngihlele esihlaleni sikababa uncushe akekho ke namhlanje uphathekile angazi ngathi ufaka imbiza iyamhambisa bingelela ke namhlanje gijima nababukeli emakhaya ngihleli namakhehla ke eceleni ngihleli nomuntu ekuthiwa inkudlungudlu ingwenyama celeni kwami ngihleli nomkhulu ngapha impondo ehlabayo angazi ngilungisa Nkosi yami siyabingelela emakhaya sanibonani makhehla kanti masondawo oqhumela ingxobe ngelinye abnormal imoto enkulu ithwala ezinye imoto incwadi encane engafundeki ayibo eklabaza abantu bayifunda behlula umahlombe abanzi ngokuqala izono zabantu siyabingani kakhulu kubantu basibukelayo ngonyama lona eGMST Nkosi yami ake sizwe ngapha khehla lami elidala Nkosi yami ngibingeleleke ngudlungudlu ke inkomo ehlabayo lehlabeziwe nophondo edabwa ngona ngoma ke kodwa ngokuzinza elapha eGoli e2282 eMvubu Street eKingsway Nkosi yami ngakhumbula ethi uyabhonga inkomo Luyila akasichithi abantu babukele emakhaya sizwe ukuthi namhlanje akusinde udaba aluthi libe banzi kakhulu noma lithi okujula kakhulu abantu namhlanje bahlushwa isibongo noma bahlushwa isimo sokungena ezibongweni engasizona namhlanje sike sikhulume ngalento ethe ukujula kakhulu makhehla kithi abantu balahlekile bangena ezinyangeni bangena abathandazi bangena abaprofeti bangena ezangomeni baze bangene ngakuzona ezinuka intwaso impela zithi ziyabalungisela kodwa lutho kulunga ihambe lo muntu kodwa lokuhlushwa isibongo into zakhe ayilungi namhlanje akasibheke ukuthi umuntu ohlushwa isibongo lo muntu uhambe efike impilo yakhe noma impilo yakhe imthinta ayifike kuphi phezulu kwesimo sente impilo yakhe ngoba ukuhlushwa isibongo akasijule ngakho bakhehla akithi ukuthi umuntu ohlushwa isibongo suke sikhuluma ngomuntu onjani futhi impilo yakhe ihamba ifike ephi akangiqale ngawe khehla lami kudlungudlu uma sikhuluma ngomlotho ohlushwa isibongo sikhuluma ngento ebucayi kakhulu khehla ngoba ngesikhathi uzaliwe kube ukuthi awukwazi kini futhi lento eyibongo iyahlukana uthola ukuthi omunye umuntu mhlawumbe mayizelwe noma mangabe nangomakoti ubegane kwabani uma egane uthola ukuthi manje ngoba abantu bamazi konto ethiwa divorce kanti edlozi neke divorce ngesikhathi umakoti se divorce ephuma ehamba kodwa esibayeni ngoba uma ingena umakoti thela ngenyongo ngesikhathi usuphuma wena uthola indoda lezi ingane oyizala le zisabela lapha ubugane khona okuyila utshona wathela khona ngenyongo esibayeni Nkosi yami so abantu abaningi uthola ukuthi omunye umuntu uma ekhula ukhulaza ukuthi na yebo babamubani kanti uzala umuntu onobucala ukuthi usuka kwabani namadlozi akhona wayozala kwabani Nezola ke babukeli indaba yesibongo emakhaya kusho ukuthi le ndaba esikhuluma ngayo thula ngempela ke le ndaba esikhuluma ngayo ithinta umuntu obukela umbukisi akasizwe ngapha khehla edala ukuthi wena uthini ngowakho umbono khehla lami ngudlungudlu umuntu mayethiwa uhlushwa isibongo Nkosi yami usuke lapha uhlushwa imvelaphi yakhe ushushwa ungazazi ukuthi uzaleka kanjani imvama inkinga isuke ibazala asuke bezala Nkosi yami benokuphambanisa angakuphi isibongo la uzophuma khona agcine umuntu ethi ungakwesinye isibongo athi ungakwesinye isibongo uyangithola bisigcine into ikwenzala inkinga ekuzalekeni kwakho noma ezintweni zakho zingafuni ukuhamba ngendlela eyiyo uma uthiwa uhlushwa isibongo usukuhlushwa imvelaphi yakho usukuhlushwa na ikuzaleka kwakho ongaqondi kahle nongacaci kahle ukuhamba kube nemthelela ke ekhuleni kwakho uyazi mkhulu khonto oyithintayo ezolibuzwa umbukeli njengoba buka lombukisi njengamanje ikhonto oyithintayo ukuthi umuntu obekwa kwesinye isibongo kungasisona akasijule kabanzi sike ngibuze khehla lami njengoba ububuza noma uthinta le ndaba uma kwenzeka ke umama wangibika kwesinye isibongo kungasisona njengamanje ngile inkinga wena uthi lo muntu lo sizakala kanjani noma lo muntu yiphi indlela efuna ukuthi ayenze ekwazi ukuthi ehluve le nkinga phezulu kwesimo sente impilo yakho ngoba kuyenzeka njengamanje kunomuntu osebenzisa isibongo sakoma kanti isibongo sakho baba siyamdinga ubanga izitho noma ubanga izidala uthini wena ngokwakho umbono wakho makhosi lapha ke before ngiphendule umbuzo kamkhulu angithi ke inkinga yenza ukuthi umuntu abe nenkinga yokuzaleka noma inkinga yani yeyibongo sokuyinkinga yabazali sokungeyona inkinga yengane ngoba ingane isingayizalanga eyinehlanga emhlabeni imvama ke kuba inkinga nephutha libakisibazali akuzale umuntu kwesinye isibongo akuphe kwesinye isibongo ngenxa naye izinto asuke zibalekele omunye uzama ukuseva umshado wakhe ukuthi ungadlibhiki kodwa ke agcina limaza ingane yakhe ayizalayo kanti yena uthi yena useva umshado wakhe kanti ulimaza ingane ayizalayo
lento izothi mayikhula igcina ibe nenkinga wasesikoleni iba sekhwinga ibe nendlela yokubehave kuzobe kuhlukile kwezinye ingane okugcina ukuthi mayihamba lo muntu ubhekisisa lo muntu kanti yini inkinga lo muntu akathakathiwe lo muntu kodwa indlela yakhe ukuthi ubangwa zidalo gcina kwathi ikhanda lakhe hlangahlangene noma ukwenza kwakhe kunjani akuhambi ngendlela uyafaka uyahluka kwezinye ingane ukusizakala kwalomuntu lo engeke kubantu abakhona ukusiza noma ukubona ukuthi lo muntu usizakala kodwa imvame into enjengeyibongo iyayilungiswa into enjengesilwa noma kube neqiniso uthola iqiniso lomuntu uzaleke kanjani bese kulungiswa le nto into enjengeimbuzo menjengesilwa uma udinga ukushweleze ukushwelezela Osiyami right mbukele emakhaya niyayizwela uDigida TV ziyakhala njengoba ikhala sifuna ukuzwa ukuthi wena ngezansi kwakho uzawube uthini ulapheka kanjani kudlungudu legalendala akangizwi ukuthi uthini ablomali ukuthi akumbona uthini kulala udaba esikhuluma ngalo khehla lami kumuntu ozale kanjalo khehla kusuke kunzima Nkosiyami isikhathi esiningi kuze kube njalo njengoba seshilo ukhehla ukuthi abazali mabantu besifazane banemfihlo ezinkulu ogcina uthola ukuthi sebelimaza ingane abayizalayo so ke umuntu kanje isikhathi esiningi kuye kube ngcono khona ukuthi ngoba uyazi umuntu wesifazane ngoba kuthiwa kunabafazi so ekhulunywa ngomuntu okwazi ukuthi afe kodwa kunento akayaziyo yikothi umfazi ufa azi ukuthi njobe la ekhaya kunengane ongayona la kodwa angazange ayitshele so sekudinga ukuthi ingane kanjalo kungcono ukuthi ayincenge khona ekhaya komama ngoba ngesikhathi efihla vele ngesuke ngekakutshele so ayikho into uzoyenza ngaphandle ukuthi kungcono bese ekhaya komama noma uma uphahla umuntu onjalo uye khona noma uyofuna kubantu bomhlahlo uzokhona ukwazi ukuthi kahle kahle wena ungakwabani Nkudlungudu yeah kunodaba olithintayo la elibuka umbuke njengamanje yeah ukhuluma ngomuntu okuthiwa ungumfazi ufe asi yeah ngiyathanda le ndaba kodwa khona la ngilahleka khona ekulahlekweni kwami ukuthi ngoba uthinta ukuthi ufe asi ngihlushwa Isibongo nenza njani ke manje ngoba sengihambile ngiyabhula ngihamba ngafuna umhlahlo kodwa lutho angikutholi iqiniso nangumama uyaphila emhlabeni kodwa sengitholile ukuthi mina angisingokona kuleso sibongo ngiyenza njani kumbukele emakhaya kuba yikho phela ukuthi ngesikhathi ubone ukuthi umama akafuna ukuqonda sebenza thatha amadlozi ekhaya umama kuba uthi uyophahla kuwona noma uyakubantu besesigangeni uyophahla ngoba uzekhamba izinto zakho ba vele ngeyiha futhi nesibongo akulula ukuthi isibongo avele usithole yazi into esikhulumayo yehlula izinyanga inyanga ibhulu izinkagele Nkosiyami izinkagele inyanga ba lento esibongo inzima ukuthi ungatshela umuntu ukuthi nabantu namhlanje abanye badukile ngenxa yezinyanga uthola umuntu uzelo ekhaya kahle ahamba ayohlola umuntu uma ifika kuthiwa hayi wena usiwa la kanti inyanga mhlawumbe ayibonanga kahle umuntu aphuma githi manje ibonga zona zakho aphinda ahlupheka umuntu so indaba esikhuluma ngayo ibucayi so kusuke kubaleka ukuthi kungcono vele uye ekhaya komama ukuze impilo yakhe ihambe kahle manje ablomali ngiyakuzwa kahle kudala usho ukuthi uma sengisindisiwe ke ngayeka indaba yesibongo uthini wena wakho umbono la ayikho into enjalo emhlabeni ukuthi ungayeka isibongo Osiyami leya sikhulume ngoba abantu bayadukiswa ngesikhathi isihlahla usibona singaka phezulu sithela ukuthi siphumene nempande so into ethu ukusindisa amakuthiwa usutho usindisiwe sishiya isibongo sakini uthi wena mina manje sengwa Jesus ngesikhathi usathi wena usengwadlamini akwasindiswa ngoba isibongo lesiya kunabantu kuze kuvele udlamini kunabantu thizeni asebadlula abangamadlozi yazi Nkudlungudu akangibuye ngizokubuya khona indaba oyithintayo ngizabuya kuwena akangize kumkhulu khehla lami zakhala namhlanje akabathinte ababukele ekhaya ukuthi njengoba sikhuluma ngawe kuthina wakho umbono abantu bayahamba baze bayeke izibongo baze bayofuna ukusindiswa noma baze bafuna ukulahla into elusiko lakubo uthina wakho umbono namhlanje sidikita indaba yesibongo makhehla madala makhosi lapha ekuthweni umuntu uyakholwa nomuntu osindisiwe imvama esikhathini sanamhlanje abantu bangena ekholweni ngoba bebalekela izinto okumele ngabe bayazenza bese gcina ethi umuntu uyakholwa ukholwa akusho ukuthi balekela icala lakho noma balekela izinto ngabe uyazenza bese gcina sengathi manje ukholwa sesikusebenzisa njengokuthi uyacasha ekosontweni ukholwa kodwa wenza izinto ezifanelekile ake sibe lapha ekubenthi uyakholwa usafuna ukusebenzisa izibongo abanye gcineke bayangena ekholweni ngokuthi uyihambile inyanga wangakuthola ukusizakala uyangithola bese gcina ethi ke uyakholwa ngoba ebona ukuthi ayikho into azosizakala ngayo ngona zingele kuphi ekosontweni lapha ekutheni ke lungisa inkinga yakho yeyibongo yokuzaleka
ngoba egcineni kosuku uma ixakile lo nkinga ngisho ngangena esontweni niyokhipha khona akasho ukuthi uNkulunkulu asibalekele esontweni ngoba sibalekela ini inkinga zethu kodwa ile ekuzalekeni nokuthi abantu abaningi bafihla ini nokuthi agcina ethi ingane ingekho Isibongo ngakwesibongo noma ingesona leso sibongo so ukuthi umuntu mhlambe uzama ukusave umshado wakhe kwesikhathi ngempela akazazi ukuthi wamithi usowubani into eyayikhona nje emandulo leyo ke ihlazo lelo abaleke ukuthi akazi ugcina kubani kodwa ke into enjengaleyo uye uthathele ingane ibiza isibongo sikanina ngoba phela suke ngihamba iphiwe izibongo zabantu kunjalo makhosi manje khehla lami njengombukelo obukile emakhaya sithinike ngoba kulesikhathi samanje amantombazane noma abantu besifazane abasazi ukuthi sebangena la bephumela bengenela bephumela bazokwazi kanjani ukuthi ingane ngeyakababa ngifuna ukuya embuzweni wakho noma enkulumeni yakho ethintini sikulungisa kanjani lokho usulenzile iphutha ubukile manje lo mbukisi ngifuna ukulungisa iphutha mina ngizalelwe ekhaya ngidlalela ekhaya noma ngiyilongo lasekhaya ngisebenzisa isibongo sako gogo manje isibongo sakithi angisazi nesibongo sako mama ngisebenzise ngilungisa kanjani lolu wakho udaba uthini wakho umbono noma uthini wakho ukuphawula lapha makhosi amakhulu ngudlungudla Ngosiyami. Mina njengenkomo ehlabezweni nophondo ngithi ke lapho esibonisa ukuthi umuntu akazazi ukuthi ungwaphi. Akasebenzise isibongo sikanina noma asebenzise isibongo sikagogo ngoba uma izohamba efunisela izibongo yikho kugcina sekumxaka kakhulu gcina izinto zakhe zimoshakala kakhulu. Ya ngicabanga ukuthi yona impendulo ukuthi akasebenzise isibongo lapha lo muntu amzalayo noma isibongo sakonini. Akunankinga nje. Uchazwe lapha emsamo ushisa impepho cha izalekile ingane kanje ngeke sahambe siyinumisele ngoba simazoyise ngoba baningi abantu abazale ngalo ndlela le futhi abanankinga kodwa uma ichazeka iqiniso bese thatha umuntu ebisele kuphi ekhakonina kuzalungisela izinto kufanele angene empepheni yakwagogo noma angene empepheni yaphi yasekhakonini makhosi babukele emakhaya namhlanje zibambane ngezihluthu ziyakulalana ukhala inkomo ngapha ukhala inkudlungudu ngapha imoto ethwala imali ziyabulalana namhlanje phethe i10 akasithi babukele emakhaya njengoba sibheka lolu daba akasijule sibekele nalo phansi bakhetha amadala kodwa kahle lami akasilaleleni umuntu namhlanje ufuna ukeshadwa la indoda nalisoka selimthembisa umshado lifuna ukumthatha limukuphelele lifuna ukumfaka kubo lifuna ukumfaka iring kodwa inkinga uhlushwa isibongo senza kanjani lapho ubaba kalobolile ubaba kahlawulile lo mntwana loyo senze njani ngaye ake ngizongapha ngidlungudu bese ngiza kwena kahle lami kunjalo mkhulu ake ngiqale la ebesikhuluma khona ngokusindiswa hayi ngoba uthindile lento yokusindiswa kugcwele ubugebengu lapha ngoba Nkosi yami ukusindiswa kuyafana nenyanga kulabafundisi bakhe ngoba kunento bathi i1 on 1 ukuhlola lokho so ayilento ethi ukusindiswa ayikho ngesikhathi uthi 1 on 1 ningena ikamelweni nomthendaba zakhe ukuhlola lokho so into ethi ukusindiswa idukisa abantu ayikho into enjalo ukuthi kunonhlebo nje bafuna imali ngendlela ukuthi kube ngathi into yenza iwrong ngathi right number okay yazi ngudlugudlu ukuvimba khehla lami khondaba oyithintayo kunokuso sekukhona kuthiwa bangasathintani abantu besilisa nokwesifazane bathi ngoba besindisiwe kodwa abafundisi siyabathwalisa abafundisi siyabaphakamisa sikho kodwa lapho kodwa bengifuna ukuthi sike siyithinte khehla lami ngoba yazi masithinta le ndaba yokuzala kwesibongo umuntu azalahle azafike lapho ngoba uyithinta ke namhlanje uthini okwakho ukuphawula njengomuntu namhlanje usilahlile isibongo wathi mina ngihamba noJesu ulahlekile khehla asingakhuluma iphutha ulahlekile ngoba ngithi mina emhlabeni ayikho into enjalo ngoba usukhulumile wathi khona abathwala benzani ufile ngishongo so vele khona into lento ukusindizwa kusuke nje kuphela ukuthi bafuna imali yakho ayikho into ngoba abantu abaningi uduka umuntu ashiya isibongo ngeke ushiye imvelaphi yakho ngoba ngithemba mina umuntu mayishiya akashintsha isibongo phela ayibiza ngesibongo sesonto mayesele isibongo sakubo lo muntu usadukile asiyami babukele emakhaya kushisa ikhanda ke namhlanje zikhala impela ke manje ikhale emadazini kubaleka usathane kubaleka ikati lohlale estofini mkhulu kahle dala ngisabuya nombuzo onguthi uma sengifuna ukushada nangu umkhonyane uyangithembisa
ukushaya iphelele kodwa ngihlushwa isibongo uthini okwakho ukuphawula lo muntu loyo noma istep sakhe sokuqala bukela umbukiso njengamanje ukuthi izoyihamba ifike kuphi nenkulumo yakhe yini into angayicala ayenze kukho konke ngoba kuzokwenzeka qala ethatha inkomo bese kuphinde futhi kuphela umshado kanti ihlushwa isibongo ake sithinte wena ngowakho umbukile khehla lapha Nkudlunguhle Nkosi yami mina njengenkomo ehlaba ake ngigcine ngokugcina umbuzo ngibule kuphendo oqala lo uthi ungindawuthini indaba zokukhola leyo kholwa iba sensitive kakhulu ngoba ngicabanga ukuthi yisinqumo somuntu ngamunye as individual ukuthi uyathanda ukholwa noma akathanda ukholwa so asingeze sangena in details sithi umuntu unede ngakholwa bese kanjani isinqumo somuntu ngamunye uyithathela ngoba ekubelivela kulokho abelivela khona iyangithola bese kuthi ke lapha ekholweni nanga umuntu usefuna ukuthi njani ashade uyangithola bese eba nenkinga ukuthi manje akushadeki ngoba exakwa isibongo into enjengaleyo ngicabanga ukuthi sebekhona umalume sebekhona obaba ekhaya abangamlungiselela lo dabo njengalolo umuntu onjalo ethatha alungiselele kuphi asenisibongo sasekhakonini kube isona ngathi singamlungisisa noma ngaphuma ngaso ayeke lesibongo sikayise angathi akasiqondi kahle noma ngathi asiphelele kahle alungisa isibongo sasekhakonini bakhona omalume bangamkhulumisa bamphahlise emsamo bakhona sebekhona emndenini kuzalungisela inkinga yapho yokuzaleka kwakhe sengaba kuyena omunye uthi uze fika lapho uthi useshadile abantwana akabatholi kubangwa ke manje zidalwa seziyalwa ke kusukela kuphi ezibongweni nakhona lapho njalo into enjengale nakhona iyephahlise icelise emadlozini nasekhakonini makhosi babukele emakhaya uyabona namhlanje zikhala impela makhosi ake ngithi nje mbukeli njengoba ubukele lo mbukeli ukuze sikwazi ukuthi kusasa siphinde sibuye ne-episode number 2 ake siye ilenga kanje sizawuphinde sibuye siqhubeke wena obukele mbukeli njengamanje akusubscribe lapho uthinte futhi ucomment ngezansi sizowakha umbona ngibese ngithi khehla lami abantu bayakufuna bakuthola kanjani umuntu ongifunayo uqala bhala lapha laba abanemonto ngithi athi number 21 with deep road lapha eDelmo eJimeston Nkosi yami ebese inamba yami ethi 0767055196 kodwa kuhle ukuthi uma kuphuthuma bese uyafona ngoba lapha ko WhatsApp uthola ukuthi omunye umuntu ojahile kahle uyafona awubhali ku WhatsApp mawuphuthuma Nkosi yami ngoba uzohlala uphela iviki ungaphendulile kungcono uvula ufone so kungcono usifonele Nkosi yami khehla lami abantu bayakufuna bakubuko uyezwa bayozakala bakuthinte emakhaya bakuthola kanjani inkomo ehlabayele ehlabeziwe nophondo yakwaNdwandwe edaba kaNongoma kodwa izizini lapha Kingswell 22282 Imvubu Street la Kingswell kumuntu kwena phinde futhi ngitholakala ku 0799266904 ngiphinde futhi WhatsApp ngayo makhosi amakhulu Nkosi yami babukele emakhaya namhlanje ihost bekuyi10111 umgcilaza bathakathi inyanga edume ngomhlahlo phansi kwelaSethembisa etholakala inombolo ethi 068 28 49 175 uma ubukela umbukisi siyacela ukuthi ushare lembukisi ucomment ngezansi usubscribe kule channel inkosi mayibusise amen makhosi